Pavićeviću, oficiri Zvezdu imaju negde primarnu funkciju da olakšaju implementaciju briselskih sporazuma. Kako izgleda vaš radni dan? Šta radite? Zavisi od dana do dana. U principu to su razgovori sa predstavnicima prirodnih institucija u Prištini, sa predstavnicima međunarodne zajednice, sa lokalnim stanovništvom, sa ljudima kojima je potrebna neka pomoć. Pitanje da li sam u Prištini svaki dan ili obilazim neke srpske sredine na Kosovu i Metohiji, pogotovo one do kojih je malo teže doći. 4 godine proteklo, je tako, negde od početka pregovora na konferenciji inicijative Big Deal o te protekle 4 godine smo negde vidjeli da je od 4 od 16, sad već 17 sa sporazumom u pravosuđu, sporazuma potpuno implementirano. Šta je tu negde bio najveći problem kada je reč o primjeni sporazuma? Tu postoje sada dve stvari. Jedna stvar je da za implementaciju nekih sporazuma potrebno neko vreme. Znači, potrebno je da se uradi jako puno stvari da bi bili ti sporazumi implementirani do kraja i postoji jedan veliki korpus sporazuma koji su u toku implementacije i koji će biti implementirani. Postoje neki sporazumi gde implementacija stoje, ali prosto nekad je za tango potrebno dvoje. Na koje sporazume mislite? Recimo Zajednica srpskih opština. Ima još takvih sporazuma gde, nažalost, druga strana ne pokazuje potpuno interesovanje i jednu ozbiljnu posvećenost da se ti sporazumi implementiraju do kraja. Nažalost, čak nekad koriste te sporazume kao neki ucenjivački potencijal. I onda, čuli smo mnogo puta da će Zajednica srpskih opština biti implementirana kada se desi to, to i to. Prvi sporazum je napravljen zbog Zajednice srpskih opština. Prvi briselski sporazum u svojih prvih 5 tačaka, ako se ja ne varam, govori o Zajednici srpskih opština. Ne možemo uopšte da razmišljamo o tome da neko to uslovljava nečim. To je nešto što mora da se implementira. Šta bi ta zajednica uopšte trebalo da bude? Ono što građani mogu da čitaju iz medija jeste da je potpuno nejasno kakav je statut. Iz Prištine govore da će to biti NGO. Mi opet to negiramo. Dakle, šta će tačno podrazumevati ta zajednica srpskih opština? Zajednica srpskih opština sigurno neće biti nevladina organizacija, sigurno neće biti udruženje pčelara i imati težinu koje... Jel znate, šta će nam onda briselski sporazum? Mogle su te opštine i bez briselskog sporazuma da formiraju takvu neku asocijaciju, kako je oni zovu, što je klasična nevladina organizacija, gotovo bez bilo kakvih ingerencija. Vrlo često, sa druge strane, čujemo Beograd traži Republiku Srpsku. Ne, mi ne tražimo Republiku Srpsku, niti tražimo entitet na prostorima koje smatramo svojom teritorijom. Mi tražimo samo mogućnost, zapravo garant jednog prosperiteta i normalnog uređenog života za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ništa više. Neće biti udruženje pčelara, ali biće šta? Biće jedna ozbiljna organizacija, ili nazovimo je kako hoćemo. Znate šta, Evropska unija je sui generis. Niti je međunarodna organizacija, niti je država, niti je federacija, niti je konfederacija. Biće jedno udruženje, biće jedno, udruženje možda loš izraz, jedna zajednica u kojoj će biti okupljene sve opštine sa srpskom većinom. Ako ćemo da budemo vrlo detaljni i vrlo precizni, ingerencije da se bavi svojim ekonomskim razvojem, svojim prostornim planiranjem, uređenjem svog života, raspolaganjem sredstvima, zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i svime onime što je bitno za svakodnevni normalan život građana. Čijim novcem će ta zajednica raspolagati, kažete, javnim sredstvima? Zajednica će raspolagati prvenstveno sopstvenim prihodima koje sve opštine imaju, je li tako? Prihodima iz budžeta Prištine i naravno prihodima koje će dobijati iz budžeta Republike Srbije.
Zašto, na primjer, o ovakvim nekim stvarima sad da detaljno pričamo i da razbijemo tu neku famu šta će biti zajednica srpskih opština, zašto dozvoljavamo to? Nekako, to je sve u onom kontekstu da je na konferenciji pomenutoj civilno društvo vrlo uputilo kritike na transparentnost Briselskog sporazuma i da osim ljudi koji sede tamo za tim stolom u Briselu, niko ne zna šta sve se dogovara tamo i šta će biti primenjeno. Nekad, zapravo vrlo često, bi neka potpuna transparentnost jednog nedovršenog procesa škodila tom procesu. Svi oni dogovori koji su postignuti do kraja, gde je dogovoreno nešto, gde je, ajde da kažemo, knjiga zatvorena, gde je ostao možda samo neki proces implementacije, javnost je informisana u potpunosti. Tamo gde je ostalo nešto još da se dogovori, da se reši, nijednoj od strana nije lako da iznosi stvari u javnost koje su nedovršene. Sa druge strane, mi ne znamo eto šta će biti ZSO. Mnogo medija iz Prištine, iz Beograda je se utrkivalo da pita šta će to biti u sporazumu o pravosuđu. Ja sam sad samo rekao, recimo, jedan deo stvari koje može da ima ta zajednica srpskih opština. I sad, recimo, neko može to da izvuče iz konteksta i da kaže, recimo, Pavićević je rekao da će ZSO imati te i te ingerencije. Niti sam ih ja sve pobrojao, niti je to nešto što je zapisano u kamenu, to je nešto što je predmet razgovora. Ljudi se nekada i plaše da nešto kažu i da ne izazovu to da mediji prenesu da su oni rekli to i to. Jedan vrlo osetljiv postupak. Tako je, ali niko ne bi sad izvlačio iz konteksta da nešto postoji na papiru. Ja mogu da iznesem javno svoje beleške. Mislim da to ne bi bilo svrsishodno nikome. Da ne bi bilo dobro ni po poziciju jedne, ni druge, ni treće strane. Znate šta, pričati o nečemu što je u toku je malo, može da bude nekada i opasno. Najnoviji sporazum o pravosuđu i oko njega, isto kao oko zajednice srpskih opština, se stvara mnogo nekih situacija koje su nejasne. Dragana Boljević, predsjednica društva sudija Srbije, rekla da će sudije koje budu radile na Kosovu u nekom trenutku sasvim sigurno morati da se odreknu srpskog i prihvate kosovsko državljanstvo. Ja mislim da to što ona rekla apsolutno nije u pravu. Mislite ili to sigurno znate i tvrdite? Sada ću vam malo i možda pojasniti neke stvari. Pitanje državljanstva Kosova je nešto što mi osporavamo, kao i sam status. I tu je da je ono osnovno neslaganje između Beograda i Prištine. Svi ovi sporazumi, aranžmani, kako god, nastali u dijalogu su zaista jedan sui generis, nešto što vi nemate u pravnom poretku nigde i stvaraju se kao način i rešenje da se stvore normalni uslovi za život stanovništva, bez ulaženja u ta statusna pitanja. Šta vi onda kažete? Kako će funkcionisati sudije i tužioci? Pa ja mislim da je tu ostalo još da se reši mnogo tehničkih detalja. Mislim, raspisani su konkursi, tako, prošle nedelje. Raspisani su konkursi. Ljudi koji ispunjavaju uslove za obavljanje ne nekih, nego sudijske ili tužilačke funkcije na Kosovo i Metohiji će, odnosno na severu Kosova i Metohije, pa posle i u južnim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom će se prijaviti na taj konkurs i nadamo se da svi oni koji ispunjavaju uslove, koji se prijave, će postati, odnosno početi da vrše tu funkciju. Ono što je neka osnovna stvar u svemu je stvaranje jednog sistema vladavine prava. Šta će biti nadležnosti novo osnovenog koordinacionog tela za pregovore i kancelarije tako za poslove pregovaranja? Olakšavati sam proces pregovora, pripremu tih pregovora, implementaciju onoga dogovorenog i koji će koordinisati zapravo rad
državnih organa u toj oblasti. Što znači da sada imamo neko telo i neki ljudi koji će sedeti u ovim kancelarijama koje za neku neimplementaciju, možda nekih sporazuma možemo da pitamo za odgovornost. Opet da nađemo nekog koga ćemo da smatramo odgovornim i da krivimo. Pitamo za odgovornost. Pa, zar nije to suština, je li tako, da sada suština okrivljiva? Naravno da ne, nego da državni funkcioneri rade nešto zašto narodu treba da polažu računa. Nekako čovjek kad razmišlja o tome, znate, biti državni funkcioner ili državni službenik na položaju ili suviše velika odgovornost, a malo toga se dobije za uzvrat. Nekad čovjek počinje da razmišlja da li je lukrativno baviti se tim poslom. Zašto ja to radim? Iskreno da vam kažem, iz čiste odgovornosti, ne želim to da zvuči ni kao neka promocija, ni kao neka floskula, ali smatram sebe odgovornim i smatram da čovjek treba kada započne neki posao i da ga završi do kraja. Najlakše okrenuti se i otići. U Srbiji je veliki problem ustavnost svih tih sporazuma. Uredba vladina o katastru je proglašena neustavnom, vlada je donela novu uredbu i sad ne znam kakva je razlika zbog čega je sada ona ustavna, zbog čega nije. Ista stvar i sa diploma. 26. marta ove godine je Ustavni sud doneo odluku u kojem kaže da je Uredba o kontroli prelaska administrativne linije prema autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija nije u saglasnosti sa Ustavom. Dakle, šta nas sad tu očekuje? Svaki sporazum koji se postigne u Briselu je po Ustavnom sudu? Implementacija neće stati. Vlada je našla način da se sva dokumenta, odnosno svi ti akti koje je Ustavni sud oglasio da su u suprotnosti sa Ustavom ili zakonom, da se upodobe Ustavu i zakonu. I mislim da su sve nove uredbe, pa mislim da je čak nešto i regulisano kroz zakonsku materiju, u potpunosti upodobljeno Ustavu i zakonu i da ako neko podnese neku sljedeću inicijativu za ocenu ustavnosti takvih dokumenta, se neće takva dokumenta Ustavni sud neće moći da oglasi neustavnima, odnosno da su u potpunosti ili u nekom od svojih delova suprotni Ustavu i zakonima. Gospodine Pavićeviću, mnogo vam hvala na razgovoru za Istinomer.